KIGIN ni September som ni TUNI SIMDING la te som le kwa tang khat pan som le li to pa thu ki chinga nun tang na athak suak sakhi la te som le kwa tang sagi Pasian Kammal Anlim som ni le ni September tul khat jakwa som nga kwa nia Nisim Thalakna Dr. M.R. Dihanin Pasian Kammal alungul zia pen kreka jek kan puak bung khat alungul na to gen te in nagel hi tole kal khat bal khit asot chiangin azuma kreka jek kan puak abung bungin hongki puak mo hi alai gel asim mi ten ama lungul na avai hom saku a hi lai siang tho man takin sima to zunga kidia na pen bang malo kalin ki pel theima ma hi Tuamanin khwaizu sang khumzo khat ilungul ding ki samhi laphuak Davidin Pasian thu kichinga nun tang na thak suak sak amon huai pilna to kidim lam iphok ding hongde hi topa thuil temana lungsim nom sakhi chi in hongil hi Dr. Dihan in alai simte tunga Pasian Kammal pen nisimin kan puak lungul bangin lungul na ingei na se ding na han thoni Eizong tuabang main lai siang tho simin nisimin lungai na nei ton tung ding a thupi a hi kakammal te le kalung sim ngai sun na te nang ma mo na asan huai suak sak ta in a chi David to akibang dingin Pasian in hu ta hen nisimin na nga dingin Pasian Kammal bang za in hum hiam kham sangin Pasian Kammal aman phat jok lam mi te ko jigen son ding na hiam Pasiano Jesu hongla na kamal te hangin lungdaming nisimin kinavoin na thuman kaphok den na ding tha honggonin Amen.